Kimnitlaga na boleh bena posni be kita bak. Berolanga ni na wasi nanda tugu na singile bini kwa au sa sengna numera o dia aborta kana nanda rara mani mas ni ambaki ngor nando rusanga bul katul and 10 days of prayer. Awalut me bana lutun kebit sindu takatu na songon mas tinesi. Kala kenda sa cukup dorongona and sa to cukain dorongona na ngona ni babara ramtaki ni sember ni na songota na kalu na katum ni loma na kalu na suleta le the last message of revival in his church ni sember ni na songota lang ke ko na katum ni loma bana na lutu mena ko na tukituk go ber na kanda mena ba chiki na dada ngo ni sember les mo chisu ya no de kin na kalu ngata o bi surit kan kin ni ko kuni dalata na singatin Sinclair, but ni uchingago am bakital mengo 10 days of prayer. Go mental kata, it's our opportunity, a blessing for us. We're na Israeli, na ngona ersindri dalata na ngon nidam. The judgment day, go na ngona ni revival erandole isolimbulaken. Awa nanu mena kena badori kena program ni singachini, ukla na lele na ngona. Solibikenda batamata ndua menda tudake. To confess, kube babi na tanah kalau, dona macam cerita ni kau betul tak? Be serta kan na babi na tanah kalau, gua nak kaya hendak kaya na Israel, na ya nanda tu ni kau. Back to the altar, evening, morning and evening. Ana buna kucing kina nanda ultanga, na singata muni kau. Kita na ba orang otal cuma na tu sabah. Nanu mital chiko kenda na lotu ni kabitu iburbura. Menda listali kena zakasa kani badam busoro. Kleiten tel tunga kena nanda nanda lotu. Sengolangan gimitia buke serataka marna petiraki. Start from Abraham to Jacob, Isaac, and all the patriarchs that will live in the Old Testament. So here we are in the last days. Kansa chikono chichinona. Sanda banunimtale to go back to the altar. Yana nanda ultanga, au shibi na nanda ultanga ni kuah. Omadal tachu kuna our theme for today. The cardinals of life. Our main theme for our topic for today is the cardinals of it's a rhythm, flow of sequence of sounds or words. Say it a beat. Evening, morning, evening, and morning. In the Old Testament, in the book of Leviticus, Numbers, God reminded Israel the way the priestly have to manage the sanctuary service. There's one lamb, and back in dua sang na Canada, and don't think it. En jingita ko erna bete orto ngaraba na singa e da kana kena ba uri mending mertuli da ka na ba bu soro every day evening and morning en dua en do ba da mbori na jona kolo na matakili lai dua en na tol kolo na kabi sini dalango. It's a rhythm of life, it's a beat.
Enjingita kyor na bete. Siang nindu ay tunga ngai takos ngala mo ikorin lita ka na takatango madango. Ya na kena bimbi na takataka ni valtab. Zabuna buna? Why? Why it is important? Now the main verse, our main verse for today is 1 Chronicles 23 verse 30. They were also to stand every morning to thank and praise the Lord. They were to do the same in evening, same in the evening. Mendona damas. Turanga na numuni bosa kimi na barua sia, kimi na buli dabata ni kwa. Ukene tukitungo me kikima mturanga ni memi soklo, me kimi pano numuli style. Na ni memi ndui damu ni soro, kimi me tikibutaka bati kikimini. Dere salulunga beka sa tayana na batu sa sengani pakai indina sa ukikima mturanga lomani singet singo kimi pano numi kimi mi raili style. Ka tarada katala na memi ndui damu ni soro. Kimi sangan rebi kimi ni tale na mata ni kwa na buku chisu na memi turanga kai bambu. Sebenarnya ni na laksibita na tukutuga awe wan nimikanda. Dona statement na rongoda na bongi. Tun coba ngona tukutuga. It is time for us to pray for the later rain. Orang tengah dibertek me bangko dak. Iyo, ya na kai harta ko Ellen White. Okenda enda bambo ni sa chukuna uchuchin ngona. Enda sabak mbo talanga ni sabola kana kana sobara kana udu taumuri. Ya endo kila na chikini singa, sindo kila. Sindo kila na chikini singa na sobara kana udu taumuri. Gitu kuna ngana voltabu. Na ngono ko kenda menda masula ka tukuna choel wasirua. We have to pray for the rain, the former and the later rain. Kenda ngono menda masula kena me sobara kana udu taumuri. Me ni kosara kana ona. Ken sinkila ngeba madal takwa. We never know. It might be fall. Sesa lutu chumbeka bindua. Yo kenda kenvo, kenda sengani kilachu. Nanda masu, enam singechin go. Ebuke kenda na kilo menda pakila na dakataka ni udu muri. Dotale, eba madal takichike. We believe that prayer is a birthplace of revival. Sindotala kana kotumena revival. Ni sandu boka tambur na dam ni soro na Israel. Uli kena boleh Joshua. Sarapu kita na tamat sanggai takabo Joshua sanggai taratal ko na dam ni soro. Sanggai kome na buno ni kelu sanggai miwili. When we go back to the altar, it brings revival. Ena uli kena bos ni kelu, ena daba. Zaka na masu, zaka na bisorba ke ravat tusa. Era bi tangi dagi bana dam ni soro. God has made so many revival miracles in the past years when we sought Him together in prayer and fasting. Wana numchike mendando ulolo masu. Sarot mendata mata lutun kebitu ngaga sonro. Rerere au sangero ngoto ndona bosa tukun chuko tala. Otimbe. Samba ko. Au num sarangan desa bosa tanang kasingo. Singkila ni bau sebab bono liu ya. Kita vital no serang abi kime mipitala la dorbo ya. Tuno kwa sona lodun kabitu. Tap. Aku sih rasa tuno kwa angkara liu. Bos wango yu. Kila da bono bono kian cari tempat ngongo kino kian lodun kabitu. No prayer, no power. Ano bono kian rere chicken. Tu bikian dana tuku koko ndoa. Senga bikian dana koko amblat na dawa. Sangana masu. When we want revival, kan metamando masu. Karani bingona wasebi tu tikini chinikaba. Ngondo na tikina madal tagina bongi. If my people who are called by my name, kan sinundon metabatu kenga dalutin kabitu. Iko daba. Au chico baldada ka nongu alta ngoi baldada ka usando asia chuki dona laptop dona computer ambitika
sinto bangataka, rabantu bangatangan retalbun. O ya usang kento takapa. Ay usa buli ko chinu gulesun. Au tu gela ko muli talakan gulesen. Au takapa ko sino ay mubulida. O ya muba din chika. Bingun ke din ku break or break batul baba. Mti kito chinawa. Au na la ko matai. Liunu go reda na lesoni. O cha sa da chibu kon dos tikun mo iko ayu a Christian. Mada sa ucha. Tu no ko basar ko iyo bala. Tu ko sa no bito uri tikun ko iko tu buli bolta mo chiku banaka. Ya, oke nendo menda da. Elle butu nung chala ni bang ta ken kin na klo. Ke pa kai sin mosulak na klo sin ranga ni bang ta ke. There are so many ways. Ke pa kai ken no ma ranga na tal ranga na punau. Siang na klo ni bang ta ken ko. We have the gift. Kalau sa sulo ke bigan. Sindo na nul ban. Yana bu na ken me mos kin klo ni kwa singe chini. Ngun sala ba ta ba na rendi bang ta ken na klo. Me ba check na da kan tuk binak ko. Na kalau sin sulit tal buana dua tal na matanggali ida. Pambota because we have the truth. Era klan kanji na ngasirigir na kay buru-burutun ko because we are in the last days. Ngona ni tebita na sami. Sa utume na nrtongon na petirak sangga na numo tebita me tara na balzor. You want to build the temple. Me sara to ko kondobi ko egi chuka tostal chunga kinakalu. Nir sampai tu Israel, sanggena numu ka metara ko na balsor. Exodus 25 verse 8. Let them have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Mertara ndo na balta menugu, me utsuku na kenramalio. Yana plan of salvation. This is the gospel in the Old Testament, that Christ was with his people in the sanctuary. Gona nandra plan, na strategic plan, nandra arrangement, ngona tubando kina na nanduro, senduru bukonga, oirisin tarkam babitalia. They go in order. Porbuno chikin ortona libai, ya na north, na east, Pati na south, ortona kau ni Moses ortona chukike, pananda na east, uno dalram kina matin singa, ortona kau ni koada, ortona lube yeroni, ortole tolu na bita dingo, ortona chuku andundo wana be wana tolu la tribe tolu chinkarua. Ena beka ni asini dakketo bitalia. Okay. Numbers 2:1 iguna redikina. This is the sanctuary. Napunongo chikukin nakalo. Where we are reminded back to the altar. Punongo era nda ubita takina. When ndala ko nakalo. Meda tukuna chikena nanda tukuna singale bunikwa. Then you will call upon me and pray to me, I will listen to you. Jeremiah 29:12. Orang Israel, ngona namba kibera, ngona erndu tubandu kina nadaw. Tubandu betera tostunga. It's a movement of God's people. Ngona nalaku chikina, ngona ngar tubandu kina. This is where the time daw. Dur kina na damu nisoro, erto bingara be ernadaw, ernambeti. Kuha, 7-day Adventist. It's a movement too. And that's why our theme for these 5 years is I will go. Nakalo sambule chukuna nona lotu ni kwe buru mensada mendalaku. Yo sangat chukuna kukua mendada rendalaku kina. Mendalaku pada apa? Hindi siya nga nikila na da mendele tukuna merle iba ambule iba da ba odi mele tukuna bira odi mitala. So here we are as a church. God is giving us a privilege. When David was old and full of year, he made his son Solomon king over Israel. He also gathered together all the leaders of Israel, as well as the priests and Levites. The Levites, 30 years older,
all or more were counted, and total number of men were 38,000. Gosum beritar na balso. Kala without a vision, people perish. Tukuna na voltam ba. O kenda na tamata ni kulo undon mitubi kenda na tamata ni dawa. Menanda u vision ta kana da merunda ka biona kulo. Ke kasanga. Ina sinrawa. O kwasa veterana bali kulo ngai tuni ko ni sinrawa. But he made that plan. Mitubi kenda na alba ngai tuno ko aya ngala mikine tikine tol sanga bulo no do tikini ko. 38,000. David said, of these 24,000 of men, 38,000 of these 24,000 are to be charged of the work of the temple of the Lord, and 6,000 are to be officials and judges, 4,000 are to gatekeepers, and 4,000 are to praise the Lord with the musical instrument I have provided for that people. Tigini tol sa bula tsumika na the Bible text for this morning. Evening and morning, the merdakaba. Korto na 4,000 na. Praise and worship. Evening, morning. Sinidal lagango. Na rhythm go. Nangona rongo tukine resirel. Nangona nersarndo tungu. Rongo tuna tukutuka. Laku tuna bali soro. Nanganga ni ser. Pati kena sergo. Ohi resana numunga mersa lakubi. Lakulambalay. Yanu bu nan ngai tukini bango meratos to satos nanduru apa te kena nduru buku anga. Ode sini bela. Nikua. Nda tukini mendala ko nda kote na tukina. Abambo ta ayana bu na kite kena lot ni ko burubura. Me saung gate na lomanda. Ni o kenda ka dip tukuma mendala. To go. Na matentu ni kena wase tin kawalu. And it came to pass when Ahab saw Elijah that Ahab said unto him, art thou he that troubled Israel? Dorka be wasiake. Yana taru tarango na tuyayak be Elijah. O ikumbe ka ndua iko babunu tukuna dai Israel. Dona tamatin kulu, dona profita wile change tu koi kusrang ko babun chuna da. Why? The altar, morning and evening, there is one place where you always be welcome. You always be heard and accepted and find answers, and that place is the altar. The altar is important because at the altar it brings back to the Lord. The altar brings us back to the center. When we get back to the altar as a lifestyle and not just a place to go when you have problem, you will find the presence and the power of God. Taruna twingo happy. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, art thou he that troubled Israel? How be mbulikanda, turubu ngona leo, ikenda na durlut. Ngona iko tambatan do masu, iko ndo badam busoro, o iko na laurai nyo tambatan do da. Isana banga taki kuna kulu, na tamatan na tungtala, iko tamatan da. This is the kind of man God is looking for Elijah today. Ye tukun chigo Elijah na lustalmai. Tukun chisuya. But I prophesied that Elijah will come back before the day of the Lord. You kila niyo Elijah sa tungo? Who is Elijah? Elijah is God's people in the last day that have the message of Elijah. The message is what? Back to the altar. Because lots of people are not. They are not there on the altar like Elijah.
do kalonga ni do sa masbada data kolo to abo tse ke sinto na to sing kitu kolo to me na mukelau ni ko sa vida na song lu chika kitu sandu wasar ke kumrongo iko bate ke kongo do chiko ni to profita sa mato ko klana kila chikorto o ini etui pabuli kitu ko na one to one gela ku durbale la ko na mukelau lo tu wese le ko orto me na mukelau kita ngelu sui bana wani bulbul kerulero kerulakana salure tungani kiru sapurulakani katu ngelu sui mai yo lu sui tungo go sindan tamata sorsorara ngo kor lu sui tungo gor ndurlu tungo wer tamata sadi di bocina burburongo rabambeleci Moses Bilia yeda pasado why because they are in the altar not around the altar they are on the altar. Because I'm going to do that. Nikusata kamna thakan kulo when you want to stand for God, you gonna tukuni biku nikutamatan do badada. Aure de mena bosa apa na dictionary na trouble te. O gonna do badada, wa ko dada, da bosa tinga na tukuni biku iko babuda. Stir up, disturb, to agitate, to afflict with pain or discomfort, to cause mental agitator or distress. Gona kende tuku erna tamata dau. Erna tamata erna dubina kata medau. Pakata muso. Why? Promosi tin karua. Tiginin dua. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is true and proper worship. Wa mamas wikem dona beokani. Kalau sini pasal rete kan, dah ker tel tu kan. Ena buk ni lolo ma buk ni kalau mundo sulia na mundo. Me mandalim bola me sabsaba me vinaka wana kalau me mundo sorba. Na sacrifice sini indora kambula. When you sacrifice yourself, iku samati. Tu no tsuke sa domo me kendo adabo sulia talindo ke. Yo ya rotongan kuku ni kalau ya. Yo korto domo me kino gor o saba madal ta go jortongo sinta madararo. Salusi bano ni bulu gor de suti me go dona maramo erna klar to no wekan to melu to me na mukelau. Ni ko sange tawa so na mukelau sange la ka na sol tu jis. Iliu siang. Erengo lo tu wese le kokwa. Sa le na len lo tu me na mukelau ni kwa. Sa bola ke chinge kan to talaban lo sa chikundu ya. Ar ke talak me na mukelau. Wena kai cik son tamata sor bag me bakata kana da go ile chatukun go bisara ko taman do bada kla nik sata ka bana da klo when you want to stand up for God kunrba ka you stand alone you standing with God and to stand every morning to thank and praise the Lord and likewise at even here. When you make a chico for today's message, Natham the Munisor, may have been attacked Talican Tamata. Matandua. Sabinaga Sinto Talakan Dendri. Game will go me that go. Do to go William. Congo gonna me one and Ramola made that single. The Kanji Nako Ramuching maybe. Lammy Valley. Atagalai. Sada, Padambur to Nishore. Yo, I was around the Tunjiki, but was one on 4,000. They were praising and worship. Or they may seen that I may like my Sulian and Bulamanakulu, Nisa wrong to the Dominicere. I can't give a call to Na Talabun Satugur. Think I live in a certain lot, more meditate to Kina. A coach of Babalakibi. Lomalai. Take a lie. I was on the Washerity. Tu non da alta ando do ken da ngoni bina kan no do study so matakali lai o eu senga o eu mo de ke dor to no lebe ga ngoni bina kan study sindo tala bo so te kyaw lewanga no ngono ngay mo de kin ya eu no mu alta it's a secret place o iko nga ba te de wat ke no mu kalo iko ren jingta kan dor bu no iko ren le dam kla you meet a special friend e ka ko la ikuna porta ki kuba binaka go ku stam tu ngalo tu ke nandu tangan ni kwa morning and evening
if my people who are called by my name will humble themselves. Awe pasiangan sarot na tuncinga getaringo na dori balanga. Ayo Christian tunsaro ayo. Tarsaro ka yo ikulutu daw. I'm a 7-day Adventist. Tongko ko no wanda. Arida kenna tamanda lutun ke bindun mendekeli tensiku. Nikua sa sinikala lut ke bit sedap sa toto mata ko bulikan cikuna tuk nikua. Sinikala na message da batal 10 days na lang may mekenta na ba ungis talkina. Call by my name. Sangolangan ni Christian. We are 7-day Adventists. Oli daga kay balbul mo ko sa cikin ruta na nek. Au kau bantu nam bosong ko taleman ka ros angelial sa nam bos lebidaki. Muda kata matangan don singitam. Betini cukika na daga don ngon muda singitam. Au ngitu ngi be kanam bos aiko num tun cibung ko muda ka. Iko bakasar nga sulu cibi oni sel muli lambate ndua. Because it's part of the 10 commandments. Call by my name. Ngitu kuno kwa tole tolu tun kay bitu class tu seda da cuma sul seda da cika ron tole ron ngon cholo mon robita din rolu tu kay bitu tu ko role ro chungo ruda da cuna singita pada ba au ngai tu kuno bi kanam bosul ngo they are not 7-day Adventists. Call by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Wakani, usinkala na ndendre hata chukubikana. Na ndendre lebundundo yango, kwa sinrani wale rona kalo, ya hawdi. Oi como ba mol mtegi ko bana kalo. Ya na kandundo sinrani daga bana kalo. Beta ko sulubikana na da. The power of choice. My sacrifice, oh God, is a broken spirit. Samuel selim sangapul kondo atikene chinkabitu. A broken and contrite heart, you, God, will not despise. Sintuku ni nikutamata malmalum nikutamata rambeka. Iyo na malmalum ya na nona kukura kalwe. Nikombedi oro malangi daw. So no kenda ndo bere na kare na tamata. We want to flow with what? With a flow, Ndendre mondur tubando. Osa talo tako chikundom talo. Ngona ni patawasi. Na singatabu. Adak ndon ngona patawasi mebich. Dono turanga tukundalo. Tamato ko do dursu ko klada na kele kwa. May nambua. Ebisu te ko andono dorbo. Singatabu os nambas dulak sumbonga ndombo ko laksar na tandola. Dorbo ngo ndur tu nambo ka bana bosto bas sultu banektai. Dorbo ngo bembolikan tuna dorbo. Torto ko na voltabu nana leson durto ko bana bosto. Nambas ke dala ka bango. Sinto nambas ndendre mela ka takibi. Ko le lotu taki Newtown. To na bolu tsiki taka. Betini rala ke ngale picnic. No turango ndamiti mur matintu. Ngerde bungo kwa. Rata ko na dorbo ngo ni ndurti ka ndurtu batike na voltabu. Gipaksa mtakto ko na lebuni mbase surso ngo melak som ble picnic. Zorbongo ndurtu mewawa mbas melakdaki. Revelation 14 ya. The everlasting message. Be bunu tege buru-buru todo ko. Raraba na klo paro ko robi ko ni sa tu na ngon na. Raraba ko ka mbuli lomalan ke buru-buru which is the 7-day Sabbath. So ngono ken do be mando atak ni ndalo tun kebit. Senga. Wi ko ndo no mo sambe ak mewtu ko na. Dokto ka. Senga. Wi ndo no mo morta ka ni ko daw. Igulo dun kay bidisin lele bo ito bati kay ko igundon ka. Ya na kalungata. Tigine chinkawalu na wol maten tuya wase chinkawalu. I have not made trouble of Israel ngay somode. Somo Elijah. Elijah replied, but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commandment and have followed the Baals. Au singkila wikat na bisini kwa sangai katolik sini kwa se kapit sini kaono iyo obembuli kenda o kenda pambot sik sablen lesmen turang den dona tungo membuke kenda ikumbe ko sa bana ndu kichuk na kala na sokolo nda ka bichingo sini ka mbal jikenda na ngasingo ngo tak chungo mbal tir ngon ngo erengo ba red cancer to erengo ngo gor na iden chukul meni ballo tungo na ka kenda da ka ba na numu chuk na ka er na da ka wer na da
erna lubem na lubem me muri na makumbuda durma na da jerise be sin so mi biko so mbir na da tin ko abandon the Lord's commandment, your family, and have followed the Baals. Live on the Peli and the Marrello TV. There are two one on the Talibuni. Now, summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel. Boy, I'm guessing away. So, tukun ko ambole ko apa na tungo tukun ko kucir kita mana Israel gon, mana me sotebi, wana ulubuno kamil. And bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel table. What about? Erawa, you erawa. Rawa na dava. Okahu, tikin durung amas. Nikua, menda sakira. Sini so mi nakango. Antum boleh tu na kire ni kogongo ken sin libulu da mai Evangel College. Se menda ba BA, se ba doctor ni voltam sanga. Tikin durung ada. Masu. Matakil lai dava. Morning and evening. Sini so mi. Sanga bantonyo mada no mudata mulai so matali vi Telstra se vi yo me recharge manda free to na kola 24 hours 7 days sinisomi boleh kan suka zaman puna go na kada tu na gasingo ko sini mbrara ba ko to na sabida wala raw lim sanga bulu 850. So Ahab sent words throughout of all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, how long will waver between two opinions? If the Lord is God, how follow him? But if Baal, God is God, follow him. But the people said, boy, nothing. Lama nak kenden dia ni sa cikulu ni balu tunggu kisah sang kelai biar nabuno mo kunjing ta. Tapi kisah lu mulu tak cik. Engal usar tu ngayon ko sinso mo round ka. No one will be stand on the middle ground. Either you jump. Anabu nakalo na batarakin na may kurtek na naluto in the last days, because there are so many Seventh-day Adventists hanging on the fence. Kurtek na naluto nakalo melura inada. Kolandina. Kosi ni boleh bani labu. Edaba? Raung apa namasu. Amen. Iba amen suku. Then Elijah said to them, I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let Baal's prophet choose one of them, and let them cut it onto pieces and put it on the wood, but not set fire to it. Boleh go, by faith go. Ausum bira de banto olit salaka bucunakago. Bikanda na lilu ni bitambana sa tigbungo nambay. Sorong na kenda barre bita cukunaka tuwan cukmana budget na ilabu. Na kalusin di bana budget. Kuni barram tike like Elijah. Tunu ko kotumay ro nambul magaw di kotumay. Challenge go. Donang kasi ko masambole tu walan raw lim sanga bulu. Ngay lendu nga. Ngay tukunu ko kotumay ro nambul magaw. Ni takabike musmusuka. Kuni kotumay donang buka. Cut it into pieces and put it in the wood, but not set fire to it. That's faith. I will prepare the other bull and put it on wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God. Then all people said, what you say is good. Sabi na kasana ko menubul makau sanga tun kwa ko nga ken sa masutini kwa kesa kanya lutmelo malangi na bukonga kanya ya ser nga sa no takalo wadirlo mna tallo ya tun mo matakalilay liya do pernah yakabi sar keke la lande tuka bokani. That's the kind of worship can sa rei sartungani kwa e rei mbulum buladaki
attract girbale buna dorbu ken ngone leni ko mbalat ni daw. They praise, they dance. Ezabtale. Embulumbula. Ye barorok te kira kalu. Tukuna bango sali bola kana kai salak mena ngasing. Tunu ko hey. Du kele da kinde se modi tukun mundo kulun de ngande tumbe kai maybe. Se ngande tumbe kai vitsi. Sindor buno ngore modi tukil. Et nun go nun kuna kabi nada. Tol kol kana kabi. Mendu patam portal kin toni sor. Dak du jing tek mikin rotona le wanon dulngo. Worship, celebrating. Et nun Elijah began to taunt them. Shout louder. He said, surely he is God. Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened. Yasin no takalo ng karabts ko. Kasi mo dun do mo this is so. Sendungande. Labagan ng ibawal tak chicken. So they shouted louder and slashed themselves with sword and spears, and as was their custom, until their blood flowed. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time of the evening sacrifice. Amen. Kla ni kusaba motu ta nakago, iku na sinlo malagata ka. Kaya manundol sarang ngolisan go, iku kelatu na nunggu kalu na daw. Kuya na warikaw, na baku kotikaw. At the time of the evening sacrifice, but there was no response. No one answered. No one paid attention. Then Elijah said to all the people, come here to me. Then came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Yan another message ni ko. Padam mandana no mubadam mudam ni sor. Sarere kasura. Oile chala nga ko liba binatanga ko na dam ni sor makaw. Nalo tume ba binakatenga. Sinto talaka bu dakka. Sinto talaka mo ba fenci tak talaka. Sianga. The time of the evening tuwana dak talanga no mu. Elijah took 12 stones. One of it from the tribe descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be called Israel. The 12 stones. That is the government of God. Nanonono tu yabu na apostolo chin karua. Tukono kina na apostolo mundo kakuni daw. Ngule daw mundo kakuni mbita nanono rabu ni babu bule na daw. Na apostolo. Ko yabu tek tukina nanono lutu na kalung. Dere ambe sa kambasuko. Natombol ni ko na chin karua na bota me tubolestan. With the stones he built an altar in the name of the Lord, and dug a tent around it large enough to hold 2 shares of seeds. Was an extra talent, go by faith go. Sadak madam ni soro. Changay kiltala. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. Do it again, he said, and they did it again. Do it 3rd time. For 3 years drought. Samati me naman mo na nanggel sa kakala. Dabi ko na ba ni kusarel tingo na way man sa seng tungkay daw. Sangay tuguntal lang kasi ko may tortel lang ko ngay sobo talika. Sarabi ang munto matang ko na tamat ngay ko pa mumutak talaway. Sao chitol hambak. Dire na vies. Do it the 3rd time. He ordered, and they did it the 3rd time. Kilala mo na bunir sa barong tingin ko pa nang kasi ko. Di kilala mo na. Betir sa mas may matakilay yakay bisa sinrong raw. Nakilangar sa bongang godi. Konang kasi nga go irsa tigubu salaksar ngami kana bambut sanan jini ngawdi. Kila buru-buru ni ko sawar cancer tunga di ko. Enji na tukun tuka. Kata ka desin tudak cikbondun. O irsa didike, ersa didike sabalusi kana lebuni labo. Ibene pun wa igutsike na don lotin kabitu. Nongu vale me non vale ni masu na tammat kata nga. Sintugini karna Israel nga
Irna tamatu go erna didi pamai. Nona na val na kalu. Balatidei. O bina kale buna pula ng chikini ko. O kala sona tamu ni sor se wanga bina satunga. Se so sabe mboko. Tuktungo me bo geganda. Don me bulo tune na balu tuko me sa sinaitan. Sa tostan. O iringo. Ngai tukuno ko soba ba bi ir sa sin ngai komplenta kana wai. Ni sang chikna wai. Sa tukun soba batol. Ke tukuno ila cha didi ka. I will go. Tamana buna. Sakale rai, tuk ngango, tamatenggo, dona ka cukup ko. Dona ngau na, dona singa na tamata na didi bigo mai. Erna basangara, ker wase mandi beo. Simberi song ni katu mulom tunjuk emus. Erna didi kan tamata, erna didi ke me basangara na basing kelus alam. Sauci, kuni le lang kataka ke baka ambe di kucokwa. Gon ka ado. Sa sin ke kau ita na mada ni wai sedam. Sa sob manda ambe na ngasingo, dona ka cukup ko. Yeah. At the time of the sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Lenduanga. Elijah stepped forward and prayed. Yana nambimbi ni masu. Na lotu na wekangu kantamata ndua. Gay marumur na matubale. Karuaya sanggay lakmike. Ocho tundoke. At the time of the sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, God of Abraham. Ubaksam tachu ko siya na sound system. Nangkasing ko ni sa apos tuika. Sautan ini kita ngar na tamat sa duru tuika. This is the signs of later rain. You don't need this microphone. Siya ngan rebetal ito na aitingo may birte ki bango dak. Na klona pang tegir nan tamata na chuchingo na mena bau chiki na tuk milango. Because of the what? Na tamata sa ngule da na nona buno ni kolo. Era sokolo tu era kachu ni relo tu ya sadam. Dala tu na ba karon sokolo sa da katuni ko. Abraham, the God of Abraham, Isaac and Israel. Let be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Right? Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God and that you are turning their hearts back again. Ya nangangani mas metu bigan tapi ngon kitken. Nikola kanum bolda turang bangat ikyo. Nasa bang utak kapchike, urin tama tungo merkela ke nei ko kalunjin. Nangangani mo siya, sin balam, lekalak walanga, sin indona singutudok, sin rika bango sedap. It's short. Sember matangani ko mas tuna kalau sarong ada ucitu. O se kalau ucitu na kai ko betu ko namai. Iya daba, iku masunga. Sumicingka nanda tuk na singile ni ko. Kepa kai ko na reta na buno chicken ulbono kamel, no dakina na babalan rambu isoro. Sanugo, lomonton chicken na mbuda odi. Amagadan. Nambudo amekitoni. Megido. Chuna bakte klaus cinkon. On the other, the taken dua, chukmiki na ulbunodi. Mount Moriah. Nantu na nanwa, where Abraham he sacrificed his son Isaac. Mount Moriah. Don't post to go na tigina rosangabun. Nang taba na kenan dende kemni na lomo rotu kino. Kala ni ko na lako take pango. Kikuna lakan itu wale, kita tusar tu bunga dalan. Nabunar tu lakan bunga santa mentu bunga it's $1 million view. Tu me bunga tak ngau return na ambuda already Fiji fish mo return na tomba kede me suba already suba bang. Ngona bunu andur tu mikir noli. This is where Elijah was standing, and he asked that question. Lama na ken dende kamni na lomo roch. Kala ni ko don dur tu bunga mo tundor bunua, tu me bunga dalan. Ngau reda bunga dor bunua, se kondo la ke wai, ya bunu so ke balang tal takina la ke wai. Belat ni da. Iko reda tu ni bunga na kai marabu ngalal no muda. Mbaka sama, ni ko tu ni bango bana city bana buru bango. Iko reda ni bango ya zonga batikina da. Kona ka ambulenta mate solid. Ni ko le tu bango bikau se tu ni bango dona wul buno ngai reda na da. Ana buna na chisu don dingita mela ko be. Yalla ko ibana wul buno ke di samani. Dur tu mikang gendule da. Beli mas.
This is where it is. Durtin mo ko sangge tukuni birta mat. Na tab kem ni sela mola morata. Ke ka sakalo piali mo ninjing tak. Ke ka kalunji na kalo chawa ninjing tak. Sinso marair ntaraka. So this is where the two mountains. In the middle was Megiddo. Kala okenda na da talmen na rojo chiningona. Okenda na taruing tali. Sen matanggal di daw bisor da ko padang borch. Kalau sa bangkarachuk so na ilay chani kwa. Rojo chiningon ni kwa. Tukono chisu na listal mo le chani sember na da. Na singay choba kararbaki. Obe bisura chikuni kwa. Nimber nilang chukna na da chini sere. Nalubuna mure me padang borke no Isaac naluban. Ulubuna batal nga go me sabor tal nga kin na da. That same mountain. Kwa padang borke na da. O Chisu Kristo ena durono ndo lambak sochi. Wem boleh kanda ni kwa. Wanda ita chuk bikanda na ramani mas mosungo. Kin dona ngona. Me babinate kin na dadam dam ni so. Bertana ulubuna go sa dambe to china ngoni turangodi. Chisu Kristo. Me takabika ko dona badam bui sorlew. Sule kin ko na bula. Ana bun tunchi kin na Roma wasi chin karot kin dua. Ena bun ka ngo sa ba maskina. Mendo sulia na dam. Na ngomundo me mandralim bula me sa sababan kalu me nam do isor bakal. Me dona damas. Na boleh turanga. Namuni babuli diki me mini kwa. Sa keno ngono turanga muni ke kima me mvakila nindon me sa tardak tala na dam dam so. Kenton ka even kata na bunongo Australia, bunongo Brisbane, sena song glot sena be matubal. Me sa takatale na ne me mi dam dam ni so. Ni bandi tiki mem turang ada tuk ni single ni kwa ka buke ki mem kim tamatanga ga pakata ki laicha ni sanga ni mandua se rerba ka me tu tagi kemni na badam bor na ni so na bole bunum ni sarngo ne mem mas mbabi ni binaka na dam ni chisu ni mem turanga kay bambo.